Jotono sobani sibai tini seng TPF ningai kaisa kok ni beskango ma phaimani khangke sini present situation te kabang ma kok betang tongo te beskang ni samung betang no te sini kabang ma kok betang saklai jaknai tongmani bagai seng tini nironi jotoni beskango press meet ma phai okay tini seng press meet di puila wono sini 21 tarik je soba kaisa o hawan nangai thangmani sangga bono soba ni hanai soba kaisa nangai thangmani abno tung puila seleng ma singsa lasima singsa te pelai kheno naslema singsa gotna hanai sing TPF ni bakhak tei saklai tani khangke 21 tariko je incident nangmani aro nukja kasrai srai klai Mizu Convention by Nagori Suraksha Moncho ni bumungtei continuously borok 5 days movement klaika protest movement klaika Bruce settlement tege te abono tege borok highway khamani pore sini innocent borok horoksa fire servicemen no kipil pro attack khaimani obotro laikena otri prahani katal ko thmaya abo 70 years ni kaisa joto ni beskango te waisa proti pholi dongmani si abo te waisa focus ngmani si abne bagaini o kotna no sang katal khlai gei sang beskango man haya 70 years ni focusing te waisa sang no reminder khlai phi ikha abne bagai o kotna no puila ang government no belai khena o samung no te state government ni puila ang nuksa garo sang TPF ni phokate ki sang nugo state government nomno fully tackle khanya tongmani aba fully bear thonuka tamni bagai failure kha abno sang kisi sa seri on behalf TPF ni pokhate ke sang kisa share khainai te state government abno diste person khai Nagori Suraksha Moncho by Mizu Convention or nigo Bururi settlement no te oppose khlai tu tamni bagai oppose khai state government abno clear jawab rimaya te state government abno clear di borokno abno step na harimaya tamni bagai Bururi settlement ni bangai je jaga wo central government state government te burur sinar je settle tongnai ro Maharaja wait Maharaja bai te borok ajaga wo joto abo accord tungsa abno implement khain thang thani go te sabni oro objection rojaknai ni rights to state government je jaga gosika central government je jaga gosika je jaga sini buru orneo sornati hanai gedakma ma to pani test bosono moi borok gosika Tesing on behalf ti prahani joto ti prasani representative ngai seni ti prahani bukung bara joto gosigai sing bubagra no representative khlaigai sing boni bisinti khlaigai bono joto accept khlaika ingaro jaga te objection do manai sabni odhikar to inge omati haike onodhikar chorcha khainai no state government kono step na haria ma kono action na haria abo puila failure state government number 1 number 2 a jaga wo Mizu Convention by Nagori Suraksha Moncho je abno pratibad khaigi movement khlaimani a movement khlai thani go state government borok by strongly discussion nangmani kinto strongly borok ni discussion kri borok abno teibo sujog rawai tongkha je borok ne a movement no teibo sanga khainani inke o jagao sing nukjago state government totally failure holia state government ni tamoro yakto aro tamno yakto tamni bagai abo haiklai sujug rojakha soba khainani te soba khainani jotoni odhikar tung lockdown soba khainani odhikar kre abo ngai maya lockdown phana soba khainani odhikar tung kabangma political party ni leaders roksa lockdown soba khaimani saya abona ang TPF ni pokote ke ek moitia lockdown phana borok ni motamot prakash khainani bak sadinota boni speech freedom jotoni to khaimano fiaba tangai o speech to boni legal side de to na legal factor de na illegal factor de abni tani justification khaijali te abno te gitamne action na jakliya और जगह totally state government ni failure sing nugu ike te kaisa sing sane musugo Nagori Suraksha Moncho by Mizu Convention Nagori Suraksha Moncho ni bemungtei otir prahawati ni katalia obo bhare bar ne borok otir prahawo kaisa illegal act criminal speech
continuously borok khai tongmani sing nugui aboni against TPF already court of sorry sing PS of diary khaijak nogri surakha monchoni leaders ronotigi te rajyapalo bo sing saklai rajyapalo bo memorandum submit khaijak abona action naganani as soon as possible aboni action narugdi necessary step narugdi hne kintu government aprobi nilar tongo that means government borokno susuk roina tongo backing roina tongo ar clearly nukjag getabo koke haisi government borokno directly borokno susuk roya fane indirectly borokno susuk roito abo clear phai ge tini government indirectly borokno opportunity roito mani phole tini tamung khangkhangke sini borokni langma kamakha te aro tong ksang sa ksang beba kamakha belaike tungpla laijak tongko song borokroni ohani besarokni ingkaro sing temanu Mizu Convention bai Nagori Suraksa Moncho borok sebabu sing siniya o tiprahawo Mizu Convention o haike Nagori Suraksa Moncho o tiprahawo boroni tamu bhumika tong tamu daitto tong tamu odhikar tong sing tini joratui abono sais manyako abni bangai je Mizu Convention organization haike Nagori Suraksa Moncho o tiprahawo boroni tamu duty and tamu responsibility tamu rights tong poila abo sing clear ngraya state government baike borok no orni kok sanani sujog roi tongkha tini singsingnai TPF illegal intruders ni against soba khai tongnai 2014-30 June ni simi tini Supreme Court NRC case khai tongnai jenggo kok ni sanai tini Nagori Suraksa Moncho ni bumungtei o Tripura hawo movement khai tongu buru resettlement ni against or clear ni nukjag tini ohani busa sini buru refugee hanjaknai ro India ni hani India government ma goseka borok Tripura hani salsa tongmani state government ma goseka Tripura hani salsa tongmani state people jotono yasa khasin Tripura hani salsa tongmani oro borok kebeng nai seba tarmane borok state ni borok ya India ni borok ya borok basini bosong ni borok ya abni bagai borok kebengu aro ni clear phaigu je borok illegal intruders sengtewisa sapigu borok illegal intruders o Tripura hani abni bagai ne Tripura hani decision India hani decision no boro objection ro okay illegal intruders ni tong thai boro Kanchanpuro de na Tripura hawo de na India hawo illegal intruders in tong thai custody bo detention kemo ke borok ni jagang kha detention kemo si tini tumong ne NRC implement khangke as per NRC ni mutabe Zepro identified kaijangnai this is sababu BDC sababu as per Indian Constitution Article 6 1948 19 July ni pore phainai bor illegal intruders apro Nagori Suraksa Moncho ni khoroksasak a NRC wote tikino abono sigoi de kiri woi de osobano baseng sakha kabang ma prashna phai te kaisa Mizu Convention no angsangani musu Mizu Convention ni bumung to yore illegal intruders no bayap khagui phan rogoi oro Tripura hani Tripura sarukni sobawo ong kharito aro sang fully nukjagu o hawo illegal intruders o bhaine seni Mizu Convention ni pokotike bo Tripura hana sason khainani phaikana abne ba abne against hani bustani against basago o hani buru resettlement tam khotito sangkhana ka Kanchanpuro tar Kanchanpuro renani objection boroni soba tabak प्रश्न फायो Kanchanpur sabni ha Mizu Convention ni ha naki illegal intruders Nagori Suraksa ni Moncho ni ha naki Mizu Convention ni hang tong khangke Nagori Suraksa ni Moncho ni hang tong khangke pro de bopro ni simi Kanchanpur ni ha o years ni simi sabunero ni ha bagra apne pro de poila abo haila mani nukje ya tong mani dini nukja kha abo kaisa chini sungsani basau kaisa evidence sangkha tabak phairi thine ni nukungni ko thine ni nukung khorsa fire serviceman boni poito khlaika ang khorsa fire serviceman ang kaisa santi peace tamrai santi rokhok bahini eka abo hai borok kha kotor bai khlaigoi boni duty khai thani o duty paigi nogo phaimani bike bai khlaigoi details jari put ma mani kokno sai kintu apro borok bono lama kas calculation kok soni kokya bai je bono aro togui pal togui butharkha te aranigo Tripura जात नो नासले गई communal language ठेपा गई जे बोनो तक थामनी अब
दुनिया नि जो तो निसले terrorist number 1 नकलाइखा अब सुरु communal ya अब terrorist बर ओहा नि बसारे बसाया आदु बर नि ताबक सि परीक्षा फाइनाय बनि सकां बर अम हाइके एक खाइतमनि criminal act खाइतमनि अब terrorist